Hello tuni KUKI channel bezo si na bon win liam na hikit no win koi tabang hi chi channel subscribe nai lo hon subscribe anake bol win lang a koma bell icon chu me in lang notification chu ola koi le chun video hong kya upload zo se hi aba nei cha na bet jing thei a hi tuni a hi Burma boina hin sai ki no hitin yango na pat na hin pan no hitin tuni a news ki mutha ho aba nei cha in sei to deu a hi tu hin latha township kiti yangona hi mi tampin kizot na lam chom choma hi kizot na ananei ki novin go a ha zu le zengin a hin la mi pi ho hin demonstration hi ngadi lovin hi ti chun lampi a hi kizot na khangtha ho hin ananei veti jong chu news a kona mo a hi in tu a hi mizo se hin military chunga he alung dam ta povin aji chu Asian meeting a point nga ki wol ho zong hichi ming online in azui lo ja a chu mi pi lung han na hi anasadi sainin hije a chu military chunga dei lo vet sa na a hi mun chom choma yangon si si hi lovin mun chom choma jong hi ki jot na ano nei ki noviti jong chu news a ko na chu mo a hi tu hin sagain region langa ki jot ho in sei ki no ten sagain region na jong hi mi tampin ki jot na ananein adi asenen hichewa hi Marakan village ti sagain region aban le tabayin kiti township langa jong hi mi tampin hi chi NUG government support vetsa na achu mun chom chom lam chom choma heung pot do in lampi ki jot na ananei ki noveti jong chu news a kona mu a hi kit nen a hi UNESCO ho jong hin tu a hi ki jot na hi angadi nai povin military against ti chu military ho dodal na a hi tu a hi bagana jong hi nasata a ki jot na ananei ki novin gari neu hi hanlang kenga hi jong le chi military ho dodal na a chu mi pi ho hin lamle na hi ki jot na nasata ananei ki novi ti jong chu mo a hi ki ne yangon ma a thaketa kiti hichi township langa jong hi mi pi hon ne la cha ha sat na nei je wa chu mi pi hoi ki tho kit no wa jut ho hi ki tho to wa heti chun gari khat na hi me zat chom apo win koi tabang anei lo no mobile hichi mail ho hi nahung kila thayu a hi in a hin la koi tabang anei wal na vai anei lo ho dinga na hin pi do theyu a hi ti a jong chu gari khanai hlang asamovin mun chom hichi thaketa kiti township sunga hi gari khatna hi jut ho hin me ho anchang ho apovin hiti chun hlang anasamoveti jong chu news a kona mu a hi kit nen a hi tanin thari region langa jong hi laulon kiti township langa jong hi mi pi phabem hin lamle na ki jot na ananei win gari a hlei ho jong hi anakham veti jong chu news a kona chu mo a hi kit ne zan he a ina sei gorilla style kiti chu tuni chan ge ya hi yangona ha jong hi ache pi jingun aban le city alien dom ho a hi nasata a hi ti chun ki jot na anane win mi pi ho hin slogan jat chom chule benara hi rong san ajit ven aban le slogan jat chom choi jin hi ti chun yangon khopi a jong hi ki PHIN na anachi lajing in hi chi gorilla style ti a hi lampi ki jot na ho jong anane win Myanmar mi pi ho hi ivet le lungsit le zengo win apan la dan hila apon le win ahin la migilo pa hin la alung thim khial ding tu chana hi neu cha jong agonai poiti jong chu na sei be ket win hi moniwa langa jong hi nasata military ho dodal na chuki jot na ananei ki win sagain region a hi in chi ama ho jong hin mun choma kho choma he hung pot do in NLD flag ho hi ki choijin lampi jot na ananei ki no veti jong chu mu a hi ki nin ama ho hin nasata a tu le tu a hi military ho agam sungwa hong lut ding jong hi ha dodal he veti jong chu mu a hi ki ne tu hin current state lang hin sai ki no hitin current state hi March 27 a patna
บอมอันขี้ขี้เจียงจิว่าฮีจงตาหวนแอร์สไตร์หัวจงอันบอลว่าบอมอิจัดทำขัดเฮอันขี้คุมพัดนว่าจูตัวอาฮีเกนไทนาไม่ปีหัวเห็นอโตวินเนละจ้าจงอันในเจ้าตะโปวินไออินวัลเจียงอัมตะโปวินฮิจิอาจูThailand to boulder langa hi amao hi akil ho jeng veti jong chu news sun anasei in aban le news in asei bekit na achu ama ho hi tula goju to a hi le again theile win aban le gi nading hlun nading ho jong hi kichi a nei khat jong om po veti a jong chu report anabol kit nin tu a hi goju ahung ju a hi le mi pi ho jong hin nat na ja chom chom anei kit no win aban le adam lo jong atam hle ta veti a jong chu news ho henga chu hichi a khonei ho khatnin het sa na anabol kit nin hi chule buddhist mong ho jong hi tu chana amat ho a hin hla do lo ji win ama hon jong hichi military jungta ho dodal na a chu mandalay khopi a hi nasata a ki jot na ananei ki novin mun chom choma buddhist mong ho jo se ki pun khomin tu ni chun mandalay khopi a chu ki jot na nasata ananei ki novin hichi ki jot na a thupi pen na aseu chu a hi le dictatorship hi ngawin lang democracy hin pedo ovin ti a jong chu hichi alam kai ho chun hlang anasamovin aban le mandalay khopi hi anavelovin ki jot na nasata a hi ti chun mun chom choma buddhist mong ho hin nasata a hi chi tu a NUG government jong hi support a bol ve ti jong chu news a chu mu a hi kitnin a hi japan khopi sunga jong hi japan student hon hi chi Myanmar gam sunga South Asia gam sunga chamhlat na aum theina dingin hiti chun lampi a hi ki jot na ananei ki novin ama ho jong hin tu a NUG government tha ki phu pen hi support ka bol veti a chu khut jung thum tungpumin lam le na ki jot na ama ho jong hin Japan khopi a chu ananei ki noveti jong chu mu a hi ki nin a hi chule news khat na ki mu ki na chu a hi le tu a ming online thil bol dan le jungta ho cha dan na hi mi pi atam thil he jeng ta in hi je a chu ethnic arm group ho hi tu la hin hoi ta masanga sangin kipun khom na pan khom na ahat jo chi tai ti a jong chu new son phon do na ananei ki novin hi chi ethnic arm group ho jong hin masanga pat na jungta ho henga hi thum na anaki nei jin hi chiwa civil mi ki phin ho imacha suselo ho hi thatta hi win ti a chu warning anaki pi in ahin la hi chiwa hi jungta hon civil mi ho atha jing hi no mo ki salhe jengin hi je a chu tu le tu a ceasefire sign ding ki ti jong hi kinom lo a hi ama hon hi chi anga to ka wen ceasefire jong ki sign pon te ti a jong chu KNU leader pa chun news ho henga chu report anabol ki nin ngaban le KIA langa ga sei ki lew hen KIA hon jong hin tu chana hi jungta hon imacha a ing gelpo win thu ki pi a thu ki sei jong le imacha na sa in ene lo je win tu a hi KIA in jong iti laya jong hi chi ceasefire hi ki sign ngai lo a hi in tu a jong hi ki sign de ponte agang theilam penin NUG government hin pedo henlang aban le thunei na zo si leader ki god ho hi hin peu henlang akiman ho jong hin hla do gangovin ti a jong chu jungta ho henga chu het sa na anabol kit novin a hi tu hin journalist ho chungchang anaseu hitin jan he a chu hichi Myanmar jungta force ho hin journalist mini anaman kit novin tu chana hichi journalist ki man ho hi a hi le mi somsagi le thum alhing tai ti a jong chu news a ko na chu mu a hi in hichi new mi somsagi le thum hola a chu mi somli le thum hi tu chana hi ki tang na lai a hi mi somsagi le thum la a chu izat ham khat foreigner ho to chun anala do wa hi in a hin la tu chana hi somli le thum hi akiman na lai je ti a jong chu news ho henga chu mu a hi in tu a hi
hi chi journalist mi ni kimat na chungchang chu neu cha an sei be ke no hi tin zan hi anakiman te ni journalist te ni chu a hi le khat hi chief editor jong a hi in ama min chu a hi le koyai miolin a hi in khat pa min hi a hi le amai reporter a hi in ko sin ong a hi in ama ni hi mandalay muna anamat no a hi ain komten news so henga ana seidan chu a hi le ama ni hi amat no wa pa na tu chana hi contact jong a ki bol thei po in hoilai pe na koi ham ti jong hi a ki he poi ti a chu report anabol kit novin a hi news reporter ho dang ho hin hi chi koyan miolin jinu mazarni man kiti hi thudo na aganei win nangin na ki mu pi kha am ti a chu agadong ven a hi la ama jong chun tu ni a chu ka gabe in a hin la ama ho hi condition hoi ta hi win ai wangin ka ki chat khat chu a hi le interrogation a bol nai lo je wa hi chi hin bol lo hen lang hi le I chana a hin vo deu ham a hi lo le I chana gen thei a tho deu ham ti wang hi chi ka ki chat pi pe ne ti a jong chu news ho thu do chu anadon but kinin a hi chule Chin state langa jong hi chief editor mama boy uk thang kiti ama jong hi chi jungta ho hin mat dingin hakha Chin state na a in nu wa hi ga chewa aga hol win a hi le ama hi anamu lo phat no win anaw pa jo salai robot kiti pa anaw pa ti chu ajinu naw pa a hi in brother in law ajinu naw pa zo hi anamanu veti a jong chu news report na ko na chu mu a hi kitnin chule ga het theiding a chu monday ni a jong chu hi chi jungta force ho hin dvb cameraman pa jong chu anamat kit no a hi in hi chi dvb kiti chu a hi le democratic voice of burma kiti news channel khat na hi in hi chi wa cameraman pa jong chu pajungdong kiti township inova ko na agamando win hi chi yangon mon a hi in ama jong chu monday ni a anakiman a hi chule phat masalanga writer jong hi a hi lo le media trainer journalist trainer ti a in a sayu ma tu tha ama jong chu tu chana hi a in ko te to amat nu chu alha do nai po vi ti a jong chu news a ko na chu mu a hi kit ne chule tu le tu a Myanmar jungta force ho na to pen to hi a hi le ama o hin ama langa panglo news report hian lang channel hian lang tv hi jong le ni cho jo se hi su mang ding ti a cho agot no a hi in hi china a jong hi Myanmar gam sunga news len loi izat ham khat jong hi a license ana su mang pe wa aban le ama ho channel jong hi su set pi ding ti a chu anagot naw hi a so na hi ta in a su set pe wa a license so a cancel nung wa jong hi chiwa news so hin I chanham khatna hi social media mangcha a chu online mangcha tu chana he achi pi jing na alayu a hi in hi ja a chu hi chi a journalist ho a reporter ho a mu zo seu hi a ban nei cha hi ta chu anamat mat jeng jiu a hi in tu chana jong hi a hol jing na alayu a hi chiwa burma sunga news len deu ho le media len deu ho hi chi jungta hon anasu mangot ho chu a hi le 7-day news Myanmar now Mijima DVB Khetit media kiti hi chu ho se hi a hi in ade a chu hi chi 7-day news ho hi a ha tup le jeng win ama ho hi ke song anabol khum veti a jong chu news a ko na chu mu a hi in hi ja a chu tu chana hi Myanmar gam sunga hi journalist ho le media ama ho langa panglo ho hin thil izakai report api wa jong le gu thima online ngana ai lo le social media ho a api jiu a hi ti jong chu he theiding wa tu ni journalist chungchang ega sai theu hi chan chu hin tin tu hin kachin state lang hin sai ke no hi tin aban le I channel wa jong inga lel penji hi chi thu so ho hi a hi ji in tu hin KIA le TATMADAW ho ki kap to na ana sai ke no hi tin KIA ho hin TATMADAW ho hi mi somni anakap li uvin aban le hichi album base song hi tu chan hin ama ho achang na live
ti chu a hi in tu hin detail devin hi chi thu chu hin sei hitin Thursday ni apat na chu KIA le TATMADAW ho hi nasata na ki kap to a hi win hi chi ki kap to na a TATMADAW ho hi mi som ni lang a thi in KIA ho wang hi report dung juya chu koima ke tong kha jong pon chule a thi amang jong poi ti jong chu het dewa in pho no hin tin tu chunga hi chi ki kap to na hi alu bom masanga KIA hon TATMADAW ho kem anala pi chu het deu a hi in hi chi chu hinung la kit dinga hi hungkon kit na hi win phat masalanga hi chi alu bom analo TATMADAW ho chu a hi le 88 LID ho a hi win LID ki ti chu live infantry division tina a hi in hi chi chu na het thim dewa a full form kan sai a hi in ama hon analo lai wa chu KIA ho hin alu bom base chu anala pi a hi in abana air strike ho an bolwa nungla ding ti a hi pan anala jingoven a hin la tu chana he ananungla zo lo a hi in hi chi phat na chu tu a 88 LID ho hi kinung tol do wa 77 LID ho hi hung tha kon wa hi chi alu bom ladinga hi hung a hi win hi chi lai khokom la a mi pi hon ana sai na wa chu hi le hi chi 77 LID ho hi truck som ni langin ahung ke tol ve ti a jong chu ana sei win ama ho hi chi 77 LID ho hi masanga jong ana hat na hi win masanga arakain army ho to anaki kap to lai wa jong anamin chi pen mi ana ha tha pen ho 77 LID ho hi a hi win tu chunga ki boina ku ahung ke patti la patna jong mi ana tam tha pen yangon sunga mi anatam tha pen jong chu ama ho ichi 77 LID ho hi a hi win tu a jong hi KIA lang ho hi ahung ha boi phana chu Kachin state langayong ke tol kit no wa hi chi alubom nungla dinga hi 77 LID ho hi hung kon a hi ti a jong chu news a ko na chu mu a hi in ni chi alubom hi ga he theidinga chu mol vu ma hi in a hin la mol chunga a na a chu KIA ho hin ahung nungla de hi ti hi a het jeng a hi in hi chi a chu hi chi mola kal na ho jo se lampi ho bul mol bul ho a hi hoita a kem ki sa wa ma ho jong hin pan ala jeng a hi in hi ja a chu tu chunga hi chi 77 LID hung ki tol ho jong hi ama ho hin mola akal masangwa gari ahung kumwa molbul ahung pha wa patna hi chi hangbula patna cho anaki ka pi win a hi le ama ho hi mi som ni lang anathi a chule mi tampi jong hi ki tong kha danin anaki sein a hin la KIA langa lam kai information ho chun a sei dana cho a hi le aki boy be in hi chwa hi mi izat ke tong kha a chet wang cho aki hepo in hi zong le mi som ni wang he athi akimu e ti a chu news report ho henga chu het sa na anabol kitnin aban le hi chi ki kap to na a hi KIA ho hin som legit weapon ti chu thal som legit jong hi anala do ke novin a hi chule amana sei be na a chu hi chi ki kap to na a hi KIA hon jong artillery ho jong akimangin thal na sata ta a ki kap to en a hin la KIA lang hi koima wang aki tong kha poi ti a jong chu ana seijin hi chi ki kap to sunga jong hi military ho hin air strike ho jong a hin bolovin bom izat ham khat jong an hla ven a hin la hi chewa hi KIA ho kem a hi lo le KIA ho gari ima aki tong kha poi ti a jong chu news report ho henga cho an het sa bekit nen a hi news on ado bekit nawa cho a hi le hichiwa air strike a hin bol nawa hi khodang ho jong ki tong kha am civil mi ho hi ki tong kha a hi lo la thi ti ho umam ti a cho an dong in a hi le KIA information pa chun koima a ki tong kha wang pon hi jong le konlo village ti la a hi 28 ni a chu a in ho hi neu khat wang akitong kha eti a chu report anapikit nin a hi chia KIA information pan a sei be na a chu Thursday ni a jong hi wingmo kiti airport jong hi attack aga ke bolin chule athal ho agari ho jong tampi akisu se in
weapon ti chu thal umna warehouse ho thal a koi na ho in ho jong tampi akikap se e ti a jong chu report anabol kinin a hi tu hin yangon langa hung lut ki no hitin yangon langa jong hi downtown kiti na langa hi na sata ami pi ho hin ki jot na ananei ki novin a hi le hi chi ba bang hi wangsit ta in sepei hon thal anaka movin smoke grenade ho rubber bullet ho a chu mi pi ho chu anano za avin anadel za avin a hi le hechina a hi mi li khangtha mi li anaman ki noviti a jong chu news mu a hi ki ni hi chan chu tu ni Burma news update in bol theu hin tin itiam khatna adang ahung ki mu ki na hi le hi chu chu jinglang le hin sei ki deu hi tan ti tu ni KUKI channel news ngai zo si na chung win ka ki pa na ken phong kin in a hi